Whawhitai I le atua wa tātou au lia mai o Lenei tai au fau. Wa ia tai na mai ai o lau tō soi fua la Lenei. A wala na pule whatoi lo tātou ni yola. E moni lava, e le ai o so tātou loto. A o le atua malona finangalo. Si whafonga o le tai au fau ma sa moa le atu nuu pele. O Maia tātou tuina atu I le atua le vinga ma le whawhitai. A wā ua whaia e ia o mele lei umalava mo I tātou. Ua tātou na whātasi Maia. O ia fo'i mai tātou. O Maia, tātou Tapua'i atu I le atua. Atu ia outou I le ali'i. Vala'au atu ia I lona suafa. Ia outou whailo atu I ni'u. Ana mea na whai. O le tatalo o le nganga Paia. Le tuelo mātou tamā Paia. E au le langi ma le lano langi. Whawhitai tele lava I loa lofa ia te I mātou. Ma wai o Lenei awa noa e te tala pui pui o le langi. E whale o ina tuai o le mato nei taulanga o le Tapua'i ngai la o fio. Ai pangale le tua. I le mawhaia I mātou o na sopo I o se tasi ala. E ale au noa ma le whau unga o le nganga Paia. I to tonu ia te I mātou. Ufi la o fio le nei tu la. Whaavanoa ina langi le tualo mātou matai. A o Faasifo atu le Tapua'i ngā lau whanau. Le swafo le tuore tamā o le alo ma le anganga Paia. Amene. Tatou vivi atu I le tua I le pese ua Saunia.
whātua tuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ma ngangana wha Peritania. Ua o whātua tua I le tua le tamā, o le eona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi, o whātua tua fo'i a Yesu Keriso o lo na alo e toa tasi o lo tātou walii. O le na whanau o le anganga Paia, whanau mai a Maria le Tapua'i, o le na pua ngā tia I le pule a Pontio Pilato, sa Fasa Tauroina, sa Maliu, sa Tanumia, no o ifo I Seoli, le asotolu na toe tu mai ai na Ie Uoti, na fioae I le langi, o lo wanofo o ia I le itu tau matau o le atua le tamā, o le eona le malosi malava, o le atoe a fio mai o ia e whamasino I e ola atoa mai e uoti, o whatua tua I le anganga pa ia, o whatua tua I le eka le sia pa ia, e au fiainu uma, I le mare mafutanga le au pa ia, mare mangaloina o angsala, mare toi o le mai o le tino o le tangata, I le mare ola e Tuavao. Amene. United Church of Christ, Statement of Faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You sit in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. O le tātou whawhtai, whātou senga, mamana onga, o le āmolia lea e le taitai ti akono, sa ngala whai te taman. Le tātou wifo mo te tālo atu I le atua. E owa o awe, le atua sili ese lava oe. O le amatanga ma le ngātaanga, o le alefa ma le omeka. O le atua na ia whaamasenga le ngao sā ma le soona nunumi o le larolangi sā iai. Mātou te o ifo I lalo ifo. Tūli vai o mātou loto mā nganga e mamoli atua I la mātou whawhitai. O te whaaleo ina ai e whai masui e le ngata o lau loto. O na taitai.
o na tangata Tapua'i a o lo ua tunu whaafafonga ma mai moa i lunga o ala ua e tapena ma Sauniga e whaalau tele ma whaasulu a tili na tua i pea le la mepa o laulawa whaaoletanga se i o mātou whaapea atu whaafetai whaafetai tele i lo walofa ma lo wanga Lenei. Ua mātou tini taunu mai i Lenei fo i vai sa pati ele ona ua tonu sa mātou savali ona ua poto sa mātou whaautauta ona ua saonga le muu so mātou whe alofa inga i ala ma so se mea sa whaatau nuu i nai lava sina ese o le nawa i aso ua tuanai. A o le upomoni lava e tautino i o ruma ana se anoa lo mātou iai i nā tiute manala wasina ese ma so se ala sa mātou ia ma whengai ma laua fio. Manua penei ai longa e wha penei so mātou leo e avatu i laua fio. Ai ui lava ina o mātou i loa e iai nisi vaenga o i mātou o tangata o a afia lo lato wala whai mai i Lenei fo i aso ona ua sopo i ai FAITAU ma whaingata o leola o whaalave ma mea e tutupu whaafuosei se i o lava i le malanga le maliu ma le oti. A o le winga lea o lo mātou whaaleo o la mātou whaafitai whaatasi ma i latou. Ono o lo e whaatotoe pea le toa tele se i sula ma patia ma whaaleo ina lo walofa. E le mawhai lava e se isi mea ma se so se tulu inga o le larolangi o na tolopa lo na tūnoa ma lo na siri ese. Le atu ai o le o le malosi umalava o le iai le mana o le olafo ua wha malo pule ua wha fetai le alofa. Awa o awa noa ua mātou mawhai e mātou te tūtula i ai e wha leo ai ma tau ai ma FAITAU ai mea umalava e tā uai lo suafa i lo mātou wola. Ana sea no lava lo wolofa. E lea ia se mea tasi o nā mea uma e tini taunu. Ai o te taritonu ma lo whatau waa. E le mawhai o nāo whanga i sa upu. Le lautele o lo wolofa. E le mawhai foi o na mātou wha leo ina se i o lava i le iu. Awa o le atua o e le masu e ina e i mātou so lava ala. Ai tau ia ina i Avea la mātou whaafitai whaale a o mani upu whaatau waa mai nei o mātou loto whaatua mataritonu o e lava o le atua alofa. E te whaafafonga i nai lo mātou taupati ma lo mātou whaanaunau atu. Tau lava o se mea e longa ai le alofa whaavavau. Whaafetai tele le atua. Manuia so o se mea whengai ma i mātou. O le vangavangia fo'i e i mātou o so o se tiute o le tangata ma Lana whengai. O ngā luenga o tiute Vala'au ina i tutonu o malo, kampani, whaalapo putonga, to tonu o ainga o whalea onga whengai ma mātou whanau ma le leo te lenga o tangata. Se ia o ai i to tonu o lau e ka le sia Paia. Mātou te ioe atua ma le loto wha mauralo. O le sawa manuina o ia mea uma, ma mātou maua i le pāanga while mu mātou te whaafetai ai ma whai Tapua'i ngai i o uma. O le wha ai longa lea tamai, se alofa ina atele o lou lava alofa. Whaafetai te le lava. Whaafetai ona o Manuia o le ola nei. E ala i tiute ma whaiva mātou te whenga iai. Whaafetai ona o le ngā luenga lo wa nganga mo i mātou.
Whawhitai mo au fio ngā fola fola, e tō matau ai lo mātou wola whinau matau mwhai. Ai maise la mātou whawhitai tō pita. Ona o ke riso lava na ofo ina lo na soifua. Ina ia ui mā ngalo I mātou o le whanau o le angasala. Ua mātou wole ai ma Vala'au atu, tama ae, se I e alofa wha mā ngalo mai I mātou. La mātou Ifoga e whaia ma le a I tui ma le pōnā aua o I mātou lava o le angasala lava I mātou. Ua mātou whaanaunau atu pe a whai e tusa ma lo whina ngalo. Talia Maia la mātou waungani atu awa le tamae whaawafonga Maia ma e wha mā ngalo I mātou. O le atua oe o Manuia, ai mātou te lei tō lau so mātou manao e tasi. E peia ona e FAITAU o mātou lau, ua whapena foi ona e FAITAU o mātou lotu. A o la mātou o lenga, ma la mātou whaolo olo maau I la ua fio o lo mātou ta mā whaalelangi o lo mātou atua siri siri ese lava oe. Pe a whai e tusa ai ma lo whina ngalo. Whaia pea o le nā e Manuia ai mea mātou te whengai. Talo I la ua fio wha Manuia, taito atasi I mātou uma. O a Vala'auina ua e whiriwhiri ai I mātou I tiu te whai le ola o mātou o au mawai. Talo I la ua fio ia wha pea o na tauto alua ina pea, le tangata ma lau whiriwhiringa ma lau Vala'au. E le manalilo o lo lava nganga. Wha Manuia o mātou a inga. Wha Manuia lo watonu. Wha Manuia lau whai ngā malo I Samoa sae ma Samoa Faasifo. Wha Manuia wha Alopopo pitonga ma o onga o whenga iai ma whanau. Wha Manuia sa ili ngā malo I so seala ua wha pea o na taape ma salalawai ta ma whanau a Samoa. Wha Manuia lau whai ngā malo ma I ua tofi ma whiwhili ma mātou si lima e whai mataita. Wha Manuia lau e ka le sia. O tofi to whaai lo whina ngalo alofa I le ola nei. O la mātou Vala'au I a te oe. A whai e le eise mea o a whia I a mātou upu fola folatu I o ruma ono so mātou whaanau matinga ma moonga I a Wha Manuia. Ua nā o e lava e te si la whia au a tea mea uma. O la mātou te talo. Whai a pea lo whina ngalo a e le o mātou loto. Mātou Vala'au I lau whiau fola I Lenei aso. Ia tō matauina, maalu ma le mana, ia sanga tō fasina pea e le pelu o le anganga lilo fitalai o lau a fio, lau upu fola mai. Saunia fo'i o mātou talinga ma loto manga, e whaalongo manino ai ma mātou tau mawhai, e fua tai I ai la mātou savali ma la mātou whaatino. Vala'au I lau a fio, lau e kale sia nei ma le ati nae, mātou tu ina atu I ate oe lo mātou whatau waa ma lo mātou vai. O lo mātou to iti ma le leai lava o se mea e tasi. A o la mātou te talo. A o mātou whaatari timu ma mātou whaatari atu I le sau ma I le langi I le whaatau nuina o nisi fuafuanga ma whaamoe o lau ngāruenga. Ai maise o lau auna o mātou ta pena ma whaita talo ai. O oe lava o le matai o le ngāruenga. Tauia ina ia e alofa. Tai tonu ina I mātou uma. E tusa ma le whaasinonga lo lava nganga. Ai le o lo mātou lava poto ma le atamai. Tatou malau o fio I Lenei aso ai maise o whai ngā Tapua'i ngā lau whanau whale whaatuatua I o ruma. Ia inia nganga e ia ina I lau whiau fol. Ma ia sanga whaatele ai lo vi inga. I le whaangaloina I la tō puapua ngā tia ma mafutia. Pai atu, pai ifo, pai ane, pai maia. Le manalilo o lo lava nganga whaamalolo. O la mātou te talo lea. Whaatasi matatalo lilo lava o I le loto o le tangata mātou te tui nā atu ia whaia pē I ai lo whina nganga. Ai aua lava ua mātou whaatau anau.
Ua mātou wole ma Vala'au ai I nei mea uma ona o le sua papele o Iesu Keriso o le ali'i ma lo mātou whaola. Amen. Tatou vivi atu I le atua I le vi inga o Sauniga. Thank you.
Faitawina wa fionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania, ngangana fa Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version, from the New Testament. 1 Corinthians chapter 1. We are going to read, responsively reading from the verse 1 to 19. 1 Corinthians chapter 1. We are going to read, responsively reading from verse 1 to 19. Let us hear the word of God. Paul, called to be an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and our brother Sosthenes, To the church of God that is in Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that has been given you in Christ Jesus. For in every way you have been enriched in him, in speech and knowledge of every kind, Just as the testimony of Christ has been strengthened among you, so that you are not lacking in any gifts as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. He will also strengthen you to the end, and that you may be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into partnership of his Son, Jesus Christ our Lord. Now I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in agreement and that there be no divisions among you, but that you be knit together in the same mind and the same purpose. For it has been made clear to me by God's people that there are quarrels among you, my brothers and sisters. What I mean is that each one of you says, I belong to Paul, or I belong to Apollos, or I belong to Cephas, or I belong to Christ. Has Christ been divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, So that no one can say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanus. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to proclaim the gospel, and not with eloquent wisdom, so that the cross of Christ might not be empty of its power. For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Together in the verse 19, For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and discernment of the discerning I will thwart. FAITAU wina o fionga Paia le Atua i ngana wha Samoa, mai le whenga i ngafou, Korinito mua rona Mataupu mua, e Tatou te FAITAU whelafula wha iai i le whaiupu mua, e whaangata mai le whaiupu se wholu mareva. Korinito mua o lona Mataupu mua, le au Tatou na FAITAU whelafula wha iai i le whaiupu mua, e whaangata mai le se wholu mareva. O a fionga le tua. O a ua Paulo, na Vala'au ina i le finangalo o le tua, e whaima a apostolo Jesu Kiriso, a toa maso sene lo tātou uso. I le kalesia a le Tua Atua, o ro'o i Korinito,
O ena whapaia ina ia Keriso Yesu. Ua Vala'au ina e whai matangata paia. Atua uma mai Vala'au atu i le suafa o lo tātou ali'i o Yesu Keriso i mea uma. O lo tātou ali'i atua ma le tātou. Ia ia te outou le alofa tūnoa, ma le manuia mai le atua, lo tātou tamā, ma le ali'i o Yesu Keriso. O te whawhatai atu le atua i le aunoa ono o tō. A wā o le alofa tūnoa o le atua o fo ina mai ia te outou ia Yesu Keriso. Ina ua whatamau a ingaina outou e ia i mea uma, i le upu, ma le malama atoa. E whaapei ona whaamaunia le mone o le upu ia Keriso ia te outou. O lea, mo le matitiwa ai i se mea alofa e tasi. A o whaatalitali outou le whaalinga o lo tātou wali'i o Yesu Keriso. O ia hoina te whaatuma o tō se i o atu le iunga. Ina ia le se mea e whaasaraina ai o tō i aso o tātou wali'i o Yesu Keriso. E whaamaoni le atua, o le ua Vala'auina outou, ina ia Mafuta whaatasi malona alo o Yesu Keriso, lo tātou wali'i. Le au soe, o te ai o i atu ia te outou le suafa o tātou wali'i o Yesu Keriso. Ina ia tasina o tō upu marawa. Ina ne ia ni māsenga ia te outou. A ia Alopopo rawa i le loto e tasi ma le Manatu e tasi. A wā, ua tā ua mai outou, o usoe. Ia te au, e o sākeloe, o ia te outou misa. O lona uinga ia, ua Tasi outou whapeane. o aulo sa Paulo, o aulo sa Apolo, o aulo sa Kefa, o aulo sa Keriso. Pa ua vai ina ea Keriso. Pēna whaasau taro ina ea Paulo mo outou. Pēna papatiso ina ea outou i leingoa o Paulo. O se whawhatai atu le atua o se le baptiso ina so outou. Nā o Keriso makaio. Ina nei whai mai se tasi, na o papatiso atu i lo nei ngoa. O papatiso ina futa inga o se te whana, au te nei loa pe ai se Tasi na o papatiso ina. A wā, elei awina mai au e Keriso e papatiso. A ia fola atu, le tala le lei. Ele o le poto i upu, ina nei whale au ngā ina le sa tauro o Keriso. aua o tā upu i sa tauro, o le walea lea i e o malaia. A o le mana o le atua i a te tatou, o loo whaoreina. Ma le whai upu se fulu mariva, Aua o tusia, o se whao matia le poto o e popoto, ma o wharea maina le atamai o e atamai. wha manuia mai o le atua i le FAITAU wina o ana awhionga Paia. Ma ia tu mau pe lava o lana vi inga e whaavavau. Whaavavau lava. Amene. O le matua o le launga e TUSI ma le TUSI FAITAU waso. O le kalesia wau. E le manatu whapea. Na Vala'au e Avea ma Tagata Paia. Na Vala'au e Avea ma Tagata Paia. Le TUSI sa o tātou o na FAITAU ma whanongolongo iai. Whaongai nai o le whai upe lua e vea lea ma ta iala mo I tātou I ni asu. Whawhonga o te whaitawina. Ina e ka le sia le atua o loo I Korinito. O e ua whapa ia ina I a Keriso Yesu. Ua Vala'au ina e whai matangata pa ia. Atua uma. Ma e Vala'au atu I le suafa o lo tātou wali o Yesu Keriso I me uma. O lo tātou wali I atoa. Ma lo tātou. O mea wa tupu wa to Avea lea ma se amatang fo.
Ai mai se lava pe a tātou to e tepa i le pongsa, i le whainga tāo le olanga, o lo si o mi ai i tātou. O i nā tonu lava i te tonu o le pōli uli, na leilo ai o tangata paia o le tua. E ese le whainga tāo le taimi Lenei i te tonu o le ekalesi o Korinito. Na te ua ese Paulo o le ekalesi mo lana whaina malanga, pole lea o le tangata paia i lana lava loto i le mea te tau mo ia. E moni lava, tātou te mo'o i le taimi Lenei o le āmatanga o le olanga. A o nei langona e wha manatu ai, e wha le tonu lava i tātou ma puapua ngā. E le maua se mauseli. E te tupu whai o mea tinga, e avea malu i tau te tonu o lo tātou olanga, ai wha malosi Paulo, e ese le tāu o lo Vala'au e paia. Ma i mau pe anma whai o na toi ki I tua le wakti o le taimi. Se toi tapatasi atuai I le matango fia o le amatanga o le whaawai no le ngānuanga. A o le misiona fo I le vā whialo ai ma le atua I le tala le lei. I le tautau ina o le ngānuanga ina ia mautu le fina ngalo le atua e tusa ma lo Vala'au ina. La le Vala'au le atua I a te oe. O lau sa vali I le ola, o lau nofo I le ola, ma lau ta lia sa paia o le whea ngainga, o le ola fau I le atua. E langona lava I upo le tusi mua Lenei a Paulo, le lato o tia o le apostolo. Ina waia whaalonga I puapua ngā mawhaingata, ua li lifa I aile e kālesia paia, whaapaia ina e le tua. I le suafo Yesu Kristo. Ua pule lava le tangata ia I le mea e whai, le ai se whialo whani, le ai se ngalo nu e whatasi. O tupua fo I ua tā, ua avea leo mo lato whaasina manga. Ua tele fo I una iai o li tau whaase. A o puapua ngā mawhainga tā, ua awhia I lato, ua lato le mawhai o te te ea tuai. Tusi roi Paulo Lenei tusi ia te I latou, e wha manatu ai le tāu o lo latou Vala'au ina, amu ia, Korinito, Vala'au e le atua ma whapa ia ina e le atua. E le whapena foi o le siwafonga o le taio fau. Mua lava Vala'au le atua ia te oe, whapa ia ina lo ma oe a wālo na whina ngalo. I tu e whā o le lalolanga. O lau ngā ruenga e te tausia tuai I le atua, e te ngā lue male fia I te tonu o le leo o le au paia. O le alofa tūnoa o le tua. O le alofa lea e le mawhai I tātou o na sola ese mai ai. E pepe I mai pe lava I ate I tātou o le mawhana pei o le whainga uo. O le o sia fo I lea o le whengenga, o le Vala'au e paia I lomo o le tua. Mai le mawhai o na maua se tasi. O na o le mea alofa le tua. Vanga na ai le tangata, ua whaatau te e atu. I le alofa tu noa o le tua I ate. Ai lola e tātou le alofa tu noa o le tua. O le tātou va aile I le Vala'au le tua I ate I tātou. Whai mai Paulo o le winga ua whiliwhilia oe e le tua. Mō lona whinangalo. O tātou va aile le upu leo le paia. Lona winga ua tu ese mai oe e le tua mai le rarolangi. Ai tā pena oe mo ana ngā luenga o le tala lelei. Le vare nā ma le tua. Le upu whapalangi o lo whangai nai. Sanctification. Set apart. For God's glory and His will. That will explain who you are, si whawhonga o le taofo. A o le whaamalosi aua Paulo, ia tātou o nei loa le lofa tū noa le tua, e moni e iei teimi tātou te vai ai. Ai o lo I tau o lo tupu pēr lava I lo tātou o langa.
Mo lava le to telo tangata se to e tepa lava i le amatanga pe a whaina le sāwalinga o le ni tanga. Se to e tō manatu mai ai le amatanga whi mai paulo o le taimi Lenei to e a mata le sāwalinga fōu i le tua. O mea lei umana teu mai e le tua o tuanai o loo whafoina ai e le tua o le tātou ni sāwawati. E esa le mata ngō fie o le whaamalusi au a le apostolo. Whai mai o le nganga paia fo i malana taita inga sili ina ia tātou ilo ai lo tātou vā makiriso. Whama mawhalawa e paulo le upu nei o le lotu po le ekalesia e ringa ngana wha e leni. O lo whaungaina fo i te tonu e Samoa. O lona winga o tangata ua Vala'au ina e le tua e whai mauna tangata. E te tauano e se mai i lato i a mionga o le lalo langi. Au le whiriwhilinga le nā le tua. O lo nā lofa le nā mareanga le lei. Ua whaia e le tua i lato e paia ona sa whaatua tua i lato i a Keriso Yesu. Po lo le atu ulona suafa. E whapaia ina lava oe a Yesu. I le aere tu. I le Avea i marwha manga longa Yesu Keriso i a te oe. Tu mai te tonu i le mafutanga ma le tua le tama. O si le whengainga ua whapaia i a te oe. O i tātou umalava o tangata whauina le tua. I le papati songa o le ngangpa i olo whamamafafo e Paulo. I le Manatu, ina i Avea lea mata iala i a te i tātou. Aua ne i ngalo i a te i tātou. Le taimi ma le atua. Le aso ma le atua. Ai mai se le whaamoemoenga whaapitoa na tu ina mai le tua. O le Vala'au ina tu esi nai i tātou. E whaapaia mo le whiau maringarua. Wa whawhetai atu Paulo i le tua. Ona ua talia le whaoretanga. O le mea alofa le tua. Maure nā mea alofa i ala mai i a Yesu Keriso. Ua tautala atu Paulo e winga i mea alofa wha le nganga le tua. I le ekalesia i Korinito. A toa ma le ekalesia le si mafonga pa ia le tua. Na ia ta waile a wala tātou te tautalai o le ngana o le tala le lei. Avea i tātou masuli o le maramalama. Awa o ia o le maramalama. E se solu pe lava i lo tātou ni onga. O lo whātasi mai pe lava Keriso mai tātou. I Lana folfolanga e tū mau pea o ia ma oe. E asa uma o lo sifua. A watu i le tua o lau taulanga mua mai lo wanganga. Ma rei fua mai i le tai au te talo i le tua. Pui ma marutia oe. I le fili mana mai lei. Tofta fonga ma wha o susonga. Le lu i tau o le tū wha le nganga. Ai meso o le wha vai i le tū o le tino. Mai Paulo. Po ua vai lua e na ea Keriso. O se upo e wha ma losi i a te i tātou. Avea lea ma whafangu i a te i tātou. I aso malava. Ata tale Paulo le nei mata upu whapea. Tā lofa a whai e le o vai lua ina Keriso. Ua tasi i le lalolangi i le tasi o vai. Tasi i le malo le tua le tasi o vai. O le ata o le tangata ua tūle o ngāta tonu. Ua wha loto lua alo na wha atutua. A ua sola fo i malona tantonu. Na vai nei e Paulo o le tele o mea ua whaia le ekalesia. A ua ngalo e olo o whai mai. E fia i loa Yesu. Ai ua la tau o vetotu nai ma whaila ne fe misa. Mai Paulo. Na o le upu lava o le tala le leina whiriwhia ia. Lenei wa toi whaatasi mai e toi wha e le wha moenga ma Keriso. Ina ia o sia le whea ngainga le lei ma le tu. Au le lofa tu roa lava o le tua. O lo o vaai ai Paulo. Le ka le sione na le tua na whiriwhilia. Avea ma tangata paia. E le posa lilo le sila whanga le tua si wa whanga le tai fau.
O oe fo'i o re ka le sia whapaia ina le tua. Wa ia tu inatu ia te oe le loto ato o tō le file mu, ma le tari tonu ia te oe. E te whaawa wino o ngā ruenga o le pa ia marana mamana. O le whiriwhiringa le tua e tā penai oe o le tangata e lofa ia te ia. O oe o se mea whai ngā ruenga. A o nisi lava e muri mai. Mai Paulo. Tatou tepa lava i le tātauro ke riso. E ui lava ina whātau vaa i le vaai o le tangata i le lalolangi. Ai le mawhai o naru ese mai ai o lona mana. Mai ia te oe le tangata o whaapea ina ma le tatou. Called to be saints. 1 Corinthians deals with everything from spiritual issues, such as gift of the Holy Spirit, the importance of unity among believers, and confidence in God to practice love, what it is all about. It also gives us an advice, practical matters, such as health and our relationship with God, to know God better and to know who we are in His love. Most important, this book of Paul, or this letter of Paul, is giving us the right avenue for us to walk, to rebuild our relationship with God. In times when you read the scriptures, continue on to praise God in prayers, to shine the light in your spirit so you may see the will of God in your own life. Sometimes we do look around and notice there's a competition between our brothers and sisters. And sometimes when we see them successful, we're hurt. But Paul reminds us when we hurt, when our feelings is destructive, do not fall into temptation. He says, speak the word of God, that He declared that whom lacking in spiritual gifts, say God will provide for you. God works through imperfect people, or what often calls, it doesn't matter who we are. God can turn broken people to become complete people in His kingdom with His anointing, the calling, and sanctify them by grace, in the grace of Jesus Christ. I believe all of us are here today. Hear this message from God, and it's time for us to revisit our own spiritual lives. Of course, it's difficulty. Sometimes we're realizing that I'm not worth it. See, for you are the family of God. God is listening to you, not to me. He wants to hear from you. God will give you gifts that belongs to you. Let us continue to walk in the light of Christ, knowing that we deal with all the ups and downs of this life, may not faint away from God's glory. Yet, sometimes we take matters of our own. Continue to seek God. Let Him to lead you to where He knows that you will be, not the way you think. How much God loves you, see your phone or the child phone. Plenty. Plenty. The answer to it, when we leave this world, God's love still at large. Ask God through Jesus Christ to continue to work in your life, in your calling, especially your sanctification. God loves you. May God be with you all. In the name of Jesus. Amen. May God Himself, God of peace, to sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you, see for fun all the child folk, is faithful, and He will do it. May God bless you all.
Amen. Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga. Io Lenei teimi, tunatu le avanoa re tatai fono re kālesia, fionga re tatai fono, ia taulo papa masina. Manatu o lea ua molia ia le tātou taulanga i le neitu la le fiafi. Avea i lo leo i whai mafonga tau moli o sunga i Lauau, Mafuta, i atu i la epa whaatai li o sua, ko i la fionga i te akono. Na whai tete, sangala whai tete manu, i mamoli atu ai le anganga o le whaatai, le sunga i FAITAU. Samuelu Matafeo Mafuta manu foi al ia awa Lenei aso mal famoe telton foi le anganga ia ai upu le TUSI ia pe ona tatou mau Lenei aso o le fapa ia ina o le tagata ona taua la ia le o le FAITAU o Lenei aso ia matou telton ia o le ua alu le galuega le Atua ia Samuelu le atunu ia mai se latou o faafofoga mai tuafia o lenei lalolagi ia aluia le tala lelei ma upu folafola lenei aso ia fai le ma upu e mana upu totō ina ia faapena ona tinaʻe ai ia le ola faaleagaga a ia silisili ona tatou te pataulaʻi le faaolataga o Iesu Keriso lea ia faamanuu mai le atua faamanuia i tapuaʻiga o le tatou atunuu matou talo le nava ia so fou wa ia tulaga o FAITAU magaluega la fea ngai ai
Ia whapena una mua au muli au le tua o tātou tūlata nei le sei ui o le nei tausanga. Ia la whamanu pēa il wholaunga i lo tātou atunou. Ia o le ala lea o lo tūla i atu e mole atu ai le anganga o le whaftai mai le kālesia le siufofonga o le tai au fo UCC e whakasa mai lang pīt i tala fuina nei ala atu lau onanga ale siufofonga o le tai au fo radio station. Ia Manuia tele le whaasausanga Samoa Manuia le nei tūla o le fiaf soifua mai Manuia. Tatou whai ui le talo. Le tualo mātou te Paia. Wa toi o se anga Amene le Tapua'i ngā lau whanau. Alo mātou whātua tuanga le tualo mātou te mā. A whiore ngang Paia manana whauwina. Malana Paia. Malana Vala'au I au Tagata. Au le nei tulalo mātou te Paia. La mātou mapuane le tualo mātou te mā. La mātou na nofo I le whātua tua. Mātou savavali le ola o le sa tauro Yesu Keriso. O ia wala tuaila mātou nei tāru sanga. I le suafo le atua le te mā. O le atua le alo ma le anganga Paia. Amene.